nitlob f'isem Alla li ma nbexxqu l-ebda bieb b'xi klawżola jew oħra li tista' tiġi mawġa biex minflok nagħmlu l-eċċezzjoni ssir regola. Jekk inbexxqu l-bieb għall-abort, inkunu għamilna għażla. U allura nitalmu wkoll mill-esperjenza ta' pajjiżi oħra fejn ftit kliem fetħu bieb beraħ. Fl-1967 fl-Ingilterra daħlu l-possibilità li toqtol tarbija jekk l-om tkun f'kundizzjoni medika serja. For nearly 211,000 abortions in England and Wales in 2020. That is the highest number there since the Abortion Act of 1967 was introduced. Illum ir-riżultat huma 10 miljun tarbija maqtula minn dawk il-ftit kliem fil-liġi. Min jgħid li l-kelma ma toqtolx? 10 miljuni.